tubifurije kugira icyumweru cyiza cyane. Reka duhere muri sport y'Ikatarunya. Iki kinyamakuru rero kikaba cyandika mu ibara ry'umukara. Ikinyamakuru cyabaye umukara hano. Ikinyamakuru kitubwira yuko rero habaye ubujura muri Clasico yabaye nimugoroba. Real Madrid yatsinze Barcelona ibitego 3-1. Ikinyamakuru cy'Ikatarunya kikaba cyagarutse ku magambo ya Ronald Koeman mutoza kipe ya Barcelona yibajije ati kubera iki VAR ihora buri munsi iri contre Barcelona kuki turwanya. Akaba rero iki kinyamakuru kibasira bikomeye cyane umusifuzi Martin Munuera, kikaba kivuga ko rero yatanze intsinzi ku ikipe ya Real Madrid ndetse akura mu mukino ikipe ya Barcelona, hanyuma kandi binangiza ibitego byiza cyane byari byatsinzwe n'aya makipe yombi, Fede Valverde ndetse na Ansu Fati. Mundo Deportivo nayo ikaba ije isa ibara ry'umukara. Nayi ibi binyamakuru by'Ikatarunya byarakaye bikomeye cyane. Ronald Koeman rero akaba mutoza ikipe ya Barcelona ya blaminze bikomeye cyane imisifuri, iravuga ati ibi bintu ntibibaho, ati VAR yari yaje ufite ambition yo kwica umukino gusa. Akaba yagarutse no ku bikorwa byabaye mu minsi ishize, agaruka rero ku byakoreye Frankie de Jong kuri match ya Getafe, agaruka ku byakoreye Messi kuri match ya Sevilla, hanyuma agaruka no kuri uyu munsi kwigusha kwa Sergio Ramos, avuga ati se iyo umuntu bamukuruye ntagaza agwa ku rundi ruhande. Akaba rero atavyumva cyane kabisa umutoza Ronald Koeman yexplosinze yaturitse kabisa, aravuga ibintu byose yikoma imisifure mu buryo bukomeye cyane. Ikinyamakuru Marca nawe uravyumva Madrid kivuga kiti rush tuguruka tugena nk'amashanyarazi. Ikinyamakuru rero kivuga kiti abasore ba Zidane bakaba bavuye muri crise bayita mu ikipe ya Barcelona, uvuga ngo crise Madrid yayivuyemo isigira Barcelona. Aka rero Clasico ngo yadesizwe na penalty, Clement Lenglet yakuruye Sergio Ramos, hanyuma VAR ngira yitanga ukuntu bita bihanaguraho ibyaha. Hanyuma igitego cya gatatu akaba ikinyamakuru kitubwira yuko Luka Modric ngo yafashe gato ayisigaho crise ku munota wa 90 ayipfunyikira Barcelona ngisigara muri crise igwana nayo. Ibinyamakuru ni bigome cyane. Ikinyamakuru AS kikatubwira ati Madrid yongeye kugaruka, ati rero Madrid yongeye kugaruka rero ivugwaho ibintu bya VAR. Rero Ronald Koeman akaba yayikomye cyane mu buryo bukomeye cyane mu gihe kuri penalty ya Sergio Ramos yatanzwe na VAR arbitrage, mu gihe Barcelona yo ngo iri kuvuga gusa ibya arbitrage byonyine gusa. Ikinyamakuru nacyo cyomewe cyane. Twerekeje muri La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikabitubwira yuko Romelu Lukaku akaba rero ari we wahinduye ibintu byose, cyangwa se uri usigaye uhindura ibintu byose ku ruhande rw'ikipe Inter Domina. Aka rero Lukaku yongeye kwigaragaza atsinda igitego muri 2 batsinze ikipe ya Genoa. Akaba rero umutoza Antonio Conte w'ikipe Inter Domina avuga ati miliyoni 83 z'amayero twamutanzeho rwose muri seze ebyiri zerutse, uyu mugabo yarayagaruje aranayamerita cyane. La Gazzetta dello Sport kandi kagarutse ku ikipe ya Juve ifite uyu munsi match na Hellas Verona. Akarero badafite Cristiano Ronaldo ariko Paul Dybala araba yagarutse rero ku ruhande rw'ikipe ya Juve. Ikinyamakuru Tutto Sport cyo kitubwira ati Joya yagarutse, bamwita Joya uyu nguyu Paul Dybala. Akarero bavuga ati rero ni partnership n'umuvandimwe Morata rwose ngiraza gukora akantu kuri uyu munsi. Rero akaba agiye kongera gukina match ya Serie A, hari hashize iminsi 91 rero uyu Joya ari hanze, cyangwa se Paul Dybala. Tutto Sport kandi ikaba yanagarutse rero ku ikipe ya Sampdoria yitwaye neza cyane itsinda ikipe ya Atalanta, hanyuma Gasperini rero akaba yavuze ati iyi ntsinzwi muyimbazeho nta makosa yanjye. Twekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse rero kuri crise y'ikipe ya Manchester City. Ejo rero ikaba yananganyije igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya West Ham. Pep Guardiola mutoza ikipe ya Manchester City rero akaba yavuze ati abakinyi banje barananiwe kabisa, ibintu byanze. Akaba rero yavuze ati rwose n'imvune ntago zitworoheye, match nyinshi mu gihe gitoya ntitwabonye igihe cyo kwitegura. Akavuze ati ntago ariyo excuse principale natanga, atariko ni imwe mu mpamvu twashyira ku meza kabisa tukareba ati ikipe yanjye irasa nkaho imerewe nabi cyane kabisa. Manchester City rero bikaba bikugenda bisa nkaho bigora muri championnat. Akaba rero Manchester City ku munsi w'ejo ranganyije igitego kimwe kuri kimwe, nacyo cyaje cyishyura icya Michel Antonio yari yatsinze rero igitego cya Man City cyatsinzwe na Phil Foden. Kun Aguero akavunikiye muri iyi match hamstring injury, akaba rero ashobora kujya hanze nawe ibyumweru byinshi na feri kuza gukurikirana cyane. De Mila ikaba yagarutse rero ku ikipe ya Chelsea n'amarira menshi cyane kabisa. Ikimakuru cyandika rero kiti amarira ya VAR. Lampard rero akaba yarijijwe n'ikosa Azpilicueta yakorewe na Harry Maguire mu rubuga rw'amahina, amwubamaho hejuru kabisa, akamutsikamira ndetse akamukandamiza, bikarangira rero nta penalty itanzwe. Ikinyamakuru The Sun kikaba kivuga ati video itashimishije abanyabururu, ati rero Lampard ntago yashimishijwe n'imisifure Maguire rwose akandamiza kabisa.
akagwira ndetse akamwumamo hejuru rero akamuta kuwa Kajwiga asezara zipikweta ariko birangira nta penalty itanzwe. Yari show hatari kabisa. Ikinyamakuru The Sun kikacagarutse kandi kuri Pogba rero bakamuga ati rwose Pogba noneho kuri standard ye agezeho niyo gusimbura gusa. Aka rero uyu mukinnyi witwaye neza cyane Man United imugura imukuye mu Butaliyani kuri $89 yari yaratwaye shampiyona enye za Scudetto n'ikipe ya Juve, umugabo atwaye igikombe cy'isi. Uyu mugabo rero Man United wamuyihenze mu mateka, akaba rero ari kuri standard ubungubu yo gusimbura. Ikinyamakuru The Sun kivuga kiti Paul Pogba nutamenya standard yawe na reputation yawe yo hanze iraza gupfa, ati birasaba ko wikosora kabisa ukagaruka. Hano hari umugabo udakina witwa Organ Solskjaer anytime araguta hanze, atitaye yuko uri champion du monde, atitaye ko wahenze hano n'ibindi byose, araguta bench ujye kuri standard yo kuba umusabu. The Sun ikabagarutse kandi ku ikipe ya Manchester United rero ikaba yananiwe kugura Dayot Upamecano, ukaba mu defenseur w'ikipe ya Leipzig. Akaba ikipe ya Man United rero yarasabwaga kwishyura $200 by'amapaundi ku cyumweru ikagukana uyu musore, dore ko Leipzig yari baciye $55 z'amapaundi, ariko Man United nta kibazo yari zifiteho. Ikibazo cyabaye rero kwishyura aya mafaranga, no kuvuga ngo $200 by'amapaundi ku cyumweru, ubundi harimo n'imisoro byose bikarangira biba biri very $700 by'amapaundi ku cyumweru. Aka rero abahagarariye Dayot Upamecano rero basabaga, ariko United yo yabahaga $500 by'amapaundi ku cyumweru. Rero urumva harimo n'imisoro n'ibindi byose, urumva bishobora kugwa nk'igitanu gutya aho ngaho. Baka rero barananiranwe kumva ku mishahara, nicyo cyatumye Dayot Upamecano ataza mu ikipe ya Manchester United. Uyu musore Leipzig ikaba yaramuguze $9 z'amapaundi, miramugurisha $55. Icyo si ikibazo ku mafaranga y'abongereza bafite, ariko ikibazo rero n'umushahara w'uyu mukinnyi. Liverpool ikaba ngo ariyo iri muri systeme zo kuzana uyu mukinnyi. Liverpool tunakivuga kandi akaba rero iyi kipe mirashaka cyane umudefenseur w'umunyaturikiya Ozan Kabak, akaba umusore w'imyaka 20 akina ikipe ya Schalke 04 $20 z'amapaundi. Abikaba bivuga ko kuri New Year Liverpool ishobora kuzayishyura hanyuma ikamwegukana, na afere gukurikirana cyane mu gihe Graham Potter mutoza ikipe ya Brighton Hove Albion yamaze guhakana yuko Ben White ari gushakirwa cyane ikipe ya Liverpool. Yavuze ati izo ni induru za football. Anako kandi ikinyamakuru The Sun kiratubwira yuko Arsenal wahoze yikinira Jack Wilshere ku myaka 28 rero nyuma gutandukana West Ham akaba agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero dusoze ku makuru yo ku mugabane Afrika hangaha. Akitwa ikipe ya El Merreikh yo mu gihugu cya Sudani ikaba yatwaye igikombe cya shampiyona cya 22 muri weekend rwose. Tuvuga ati rero felicitation ku ikipe ya El Merreikh yo mu gihugu cya Sudani. Ari nako kandi muramuzi cyane Sharafu Eldin Chibub wa Simba Sport Club muri Tanzania, akaremaze gusinya imyaka 2 ikipe ya CS Constantine hari mu gihugu cya Algeria. Mu gihe Riyad Mahrez ku munsi w'ejo karaguvuganye na Canal Football Club, akaravuze ati Paris Saint-Germain nimba inshaka imenye yuko mfite contrat ikipe ya Manchester City, atariko entre-temps njyewe ntago imijyango nyangifunga, Paris ni umujyi wanjye, Paris ni mu rugo, Paris Saint-Germain inshaka nzabitekerezaho. Ni inkuru kabisa itashimishije abafana ikipe ya Manchester City rero kubona Riyad Mahrez afungura imiryango nk'umukinnyi kabisa afite contract mu ikipe ya Manchester City. Rero ni ibintu bitadushimishije aba citizens. Les amis, reka rero mbifuze kugira icyumweru cyiza cyane, Imana ibarinde.